Akşam şerifleriniz hayırlı olsun, hürmetli seyirciler. Siz haberler informasyon programımızda seyretesiniz. Stüdyada men Leviza Sidbilalova çalışam. Bugün programmada Varşavada olup geçken OBSE toplaşımında Kırım Tatarlarının hukuklarını muzakere ettiler. Ukrayna prokuraturası Devlet Şura Kırım deputatlarına karşı cinayi iş açtı. Ahmedjit rayon sakinleri evinin kuruculuk işlerini yekünlenmek için maddi yardım elde ettiler. Bugün Kırımacılarının 4. gruppası tuğkan yerlerine kayıttı. Bu ve diğer vakalar haberler informasyon programımızda. Rusya Federasyasının prezidenti Vladimir Putin büdjetten tış sermayeler boyunca muşavereni o'tkazib, Rusya regionlarının rağbetlenmesi hakkında bildirdi. Ve bundan daha investitsion ve iş muhitini inkişaf ettirmesi boyunca söz yürütildi. Şu cümleden federal merkezden de yardım ayrılmalı. Vladimir Putin büdjetten tış münasebetlerinin inkişaf yollarını belgiledi. Качество жизни людей, повышение их доходов, совершенствование социальной сферы, инфраструктуры напрямую зависит от состояния бюджетов регионов Российской Федерации, муниципалитетов. И, конечно, полномочия субъектов Федерации, местного самоуправления должны быть подкреплены соответствующими финансовыми ресурсами. Mikhail Sheremet Rusya Federatsiya Devlet Dumasında Kırım'ını temsil etkeni sebebinden vice-premier vazifesini Igor Mikhailichenko becerecek. Bu vaqtda Kırım Cumhuriyeti'nin başı Sergey Aksyonov haber etti. Sergey Aksyonov'un aytkanına göre eğer gerek olsa ikinci vice-premierinin yeri de yok edilecek. Bugün Kırım Cumhuriyet Nazirler Şurasının toplaşımında kanunsuz çöplük obaları, bala bakçalarının kuruculuğu ve Aypetri'de yerleşken ticaret obyektlerinin temizlenüğü ve diğer kuruluş obyektler boyunca sualler muzakere edildi. Bu suallerden bizim muhbirimiz Sultaniye Sitakayeva tanış oldu. Kırım Cumhuriyet Tahsil Elim ve Gençler Nazirinin birinci muavini Natalya Jurba haber etti ki Kırım'a federal subsidiyadan 1 milyard 271 bin ruble ayrıldı. Bu paralar bala bakçalarında 5 milyon 152 koşma yerler peyda olması için verildi. Были задействованы 61 объект. На сегодняшний день на 54 объектах работы закончены. Значит, на сегодняшний день создано уже 4412 мест. Aypetri'de geçirilgen nezaret neticesi boyunca şimdiki vakitte 110 çeşit türlü kırılış obyektler var. Ama leyha boyunca Yalta şehrinde yani Aypetri teritoriyasında tek 23 konstruksiya olmalı. Kırım Cumhuriyet Nazirler Şurasının reis muavini Vitaliy Nahlupin'in aytkanına göre teşkiruvden son çok bozmalar meydana çıktı. Какие-либо документы на реализацию продукции отсутствуют. Такая продукция признается некачественной, опасной, подлежит уничтожению или утилизации. Нарушены условия хранения полуфабрикатов. Осуществляется реализация продукции домашнего приготовления, консервы, овощные, ягодные и так далее. Предприятия работают на привозной воде, забор воды осуществляется самостоятельно из неизвестных источников. На всех объектах отмечается недостаток и экономия холодной и горячей воды. Общественные туалеты, установленные на плато Айпетри, не соответствуют требованиям санитарных правил устройства и содержания общественных уборных. Sergey Aksyonov vice-nazir Oleg Kazurin'ge 30 gün devamında obyektlerini yok etilivi boyunca karar almasına vazife verdi. Значит, Казурину Олегу Викторовичу в рамках комиссии в течение месяца, то есть рассмотреть полностью вопросы, связанные со сносами, прокуратуре правоохранительным, в том числе организовать работу по привлечению к ответственности, если есть должностные лица, которые выдавали разрешения, там, согласования и так далее, да, там, виновных в этой ситуации, плюс претензионную работу сорганизовать в данном случае по определению исков по нанесению ущерба окружающей среде. Это Министерство экологии, коллеги. Вот такую красоту мы должны зачистить, и там должна быть природа. И туда люди должны приезжать. Я не против там прогулочных мероприятий, но в рамках эксплуатации заповедников. Геннадий Павлович. Kırım Cumhuriyet Ekologiya ve Tabiat Resurslar Nazirlikinin xadimleri 40 kanunsuz çöplük obalarını meydana çıkardılar. Bundan gayrı nazirlikte kayıt ettiler ki çok belediyeler ve tabiat korçalayıcılar bu sual boyunca bir şey yapmaylar. После принятия порядка по результатам осуществления контрольно-надзорных мероприятий сотрудниками Минприроды Крыма было выявлено 40 мест несанкционированного складирования отходов общей площадью 6780 квадратных метров. Из них в границах населенных пунктов 21 место,
общей площадью 5039 квадратных метров. За границей населенных пунктов 19 мест, общей площадью 5039 квадратных метров. Ознев бетінде Cumhuriyet başı Sergey Aksyonov va'da etdi ki 1 oktyabrdan boshlab bu ishni o shaxsiy nazoratini olacak. Как только буду находить в данном случае мусорку неубранную, все будет подниматься, все службы, я еду домой поздно, как обычно, на следующий день, как всегда. То есть будем поднимать, проводить ночные исполкомы, заседания комиссий, коллеги. Ну, раз не умеют и не хотят в данном случае, то есть выполнять свои обязанности в дневное время, коллеги, поверьте, я всех достану. То есть даже пусть не сомневаются, я имею в виду ответственные должностные лица. Сергей Владимирович, лично вы в том числе будете участвовать в таком мониторинге, то есть все равно добьемся положительных результатов. Emde Kırım Cumhuriyeti'nin başı bildirdi ki neticede idarelerde 50% şahsi terkip dönüşecek. Sultaniye Ситакаева, Дмитрий Низовой, Millet için. Варшавада olып кечкен Авропа инсанларының ақуқлары ве қавсызлығы бойынша мушавере девамында милли жемиетлерінің ұқуқлары да бақылып чықты. Мушавереде Қырымдаки Эйет да иштирак етті, оның теркібіне Қырым мұсылманлар муфтисінің муавины Айдар Исмаилов кірді. Оз марузасында о қайдетті ки Қырым ярымадамызда яшаған мұсылманларының ұқуқлары толысынен темин етілі. Олар дегер конфессия векіллері или барышықлықта яшай. Айдар Исмаилов білдірді ки Қырым татар тілі девлет статусыны ташы. Реабилитация қында қанун чалышмақта милли мектеплер açılmağa devam еті. Cemiler Хурула ве Эрсени acılıqqa yüzlerinin vatandaşlarımız barып келе. Қырым Cumhuriyet Milletler Ara ve sürgün olunған гражданларының ишлері бойынша Devlet Komitetinde bugün Халқара барышық күніне бағышланған тогерек маса olып keçti. Bu vaqtda Neriman Tarsinova tarif edecek. 1981 senesinin sentyabr ayında OON Baş Asambleyası Халқара барышық күнүнü kayıt etmege teklif etti. Tedbir Kosovada olup keçken vakalar ve dünyanın haflı yerler hakkında vesikalı filmlerinin gösterilüvünden başlandı. Barışık saklamak için devlette informasyon kutlevi vasıtaları doğru yönelişte çalışmalı, dep kayıt etti Yunan Milli Medeni Muhtariyetinin reisi Ivan Шонус. День всеобщего прекращения огня и отказа от насилия. Это сегодня актуально, и она всегда актуальна в таких моментах, когда происходят такие события в мире. Такое мероприятие, оно, конечно, в свете того, что это происходит, оно актуально для Крыма. Крым воссоединился с Российской Федерацией. Все, что происходит, все пожары, которые происходят вокруг России, являются противопожарной безопасностью для нас, россиян, и поэтому и выборы в Государственную Думу показали то, что народ доверяет партии власти, партии, которая именно ведет правильную как внешнюю, так и внутреннюю политику. Тогерек масанын девамында иштиракчыларны миллетлер ара, видинлер ара барышыклык мевзусыны музакире этилди. Шу жумледен жан женклерынын тарихи тажрыйбени бакып чыктылар. Сейчас то, что происходит в мире, вызывает очень серьезную настороженность, чтобы не привели эти действия к Третьей мировой войне. И мы сейчас говорим о том, что Крым является примером сохранения мира, согласия и взаимопонимания. И сегодня докладчики об этом говорят. Самое примечательное то, что на сегодняшнем круглом столе присутствует молодое поколение, поскольку наша задача передать этот положительный опыт сохранения мира. Тедбир сонунда марузалардан малюматларны нешир этмеси боюнча иш башламак планлаштыра. Сонра исе бу малюматны тедбирлер ве студентлер арасында дархатачаклар. Нериман Тарсинова, Эдем Исмаилов, Millet için. Украин прокуратурасы Devlet Шура Қырым депутатларына қаршы жинайы иш açtı. Украин müessesi матбуат қызметінің сөзлеріне бинайын жинайы ишлерінің қараманлары Единая Россия жедвеле бойынша сайлавларда Devlet Шураның Қырым депутатлары, яғни Наталья Поклонская, Руслан Бальбек ве Михаил Шеремет олдылар. Бір мандатлы округлар бойынша исе Константин Бахарев, Светлана Савченко, Дмитрий Белик ве Андрей Козенко кечкенлерде шу жинайы ишлерде қабатлана. Руслан Бальбек бушке осизатыны берді. Украина возбудила уголовные дела против депутатов Госдумы от Крыма. Мне и моим коллегам вменяют государственную измену. Не припомню, чтобы я присягал на верность майданному правительству. Легитимная власть в Украине была свергнута в феврале 2014 года, а прихвостням Вашингтонского обкома я не соратник и не слуга. Кроме того, это нонсенс мировой истории обвинять в государственной измене гражданина другой страны. Все крымчане с февраля-марта 2014 года абсолютно легитимно стали гражданами России. Их настоящее украинское подданство закончилось вместе с победой Майдана.
Украина акимиетінің билдирүүнү бахмадан Кырым депутатлары Русия Федерациясынын Девлет Шурасында кереклер. Наталья Поклонская ise хавсыздык ве хабарчылыкка каршы бөлүгүндө чалышачак. Руслан Бальбек өз келечегини Девлет Шура эле багаганын ве Девлет Шурада милетлер суаллер боюнча бөлүгүндө чалышмага планлаштыра. Кырымгыларынын пайдасына чалышачагын хайдетти. Михаил Шеремет Девлет Шуранын яхарлык энергетик бөлүгүндө чалышмага ниет этти. Ахмеджит район мемориятында evnin хуружылык ишлерини екүнленмек үчүн екене мадди ярдым көстөрүлүбү акында нетижелер чыгарылды. Более ярдымны 10 аиле элде этти. Тавсиятлыча София Шукурованын левхасында. Кырымдан сөргөн этилген гражданларга ве олардын хоранта азаларына evnin хуружылык ишлерини екүнлемек үчүн мадди ярдым көстөрүлү. Ахмеджит районунда 10 аиле 200 000 рубль мекдарында сертификатларын алды. Мы в этом году вообще остались на улице, и я вам благодарна, что вы оказали нам помощь, что хотя бы 2 комнаты мы сделали и вселились со своей семьей, с детьми. Мы на это тоже очень надеемся, что эта помощь будет действительно вовремя и к месту, и вы с помощью этого закончите то, что уже о чем давно мечтали и строите. Комиссии было отобрано 10 претендентов, каждый из которых получит материальную помощь в размере 200 000 на приобретение строительных материалов для завершения строительства. Я считаю, что все наши претенденты, они достойны тому, чтобы получить эту помощь. Они много лет строились, не имеют возможности быстро закончить начатое ранее строительство. И мы надеемся, что данный вид поддержки закончит, поможет им в ближайшее время завершить стройку и обрести свое жилье. Весихана алган хоранталар арасында Мамут Султан Койнын Сакина Айше Шулина да болду. Хочу поблагодарить вас, наше правительство, за то, что вы все-таки не оставляете на стороне наши проблемы, все-таки прислушиваетесь и помогаете их хоть как, но все-таки частично, но решаете. Все-таки чувствуется ваша работа, и вас благодарю. И благодарю нашего Аксенова за то, что он все-таки помогает активно решать эти проблемы. 2007 seneden başlap aile oç kuvveti ile ev kurmağa başladı. 9 yıl devamında Ayşe hanım hocası ve 2 balanın beraber mecbur oldular Kira vagonçikte yaşamağa. Evnin kuruculuk işlerini yekene maddi yardım 200 000 miktarında olarga gerek olgan kuruculuk şeylerini almağa imkan beri. До сегодняшнего дня, что мы могли построить, мы построили. Очень тяжело строиться самим вдвоем. И вот то, что сейчас выделяется, это материальная помощь, это просто вы не представляете. Для нас это большая радость, потому что, чтобы то, что нам сейчас дают, это нам надо работать 2 года, собрать эти деньги и сделать самое необходимое. Конечно, мы в первую очередь купим все необходимое, это стройматериалы. Evnin kuruculuk işlerine yekene maddi yardım almak için şehir ve rayon memuriyetine müracaat etiniz. Sofiya Şukurova, Akim Bekirov, Millet üçün. Bugün Kırım acılarının 4. gruppası mukaddes yerlerinde kayıttı. 83 musulmanı İslam'ın 5 şartlarından birisini yerine getirip sağ-selamet tufan topraklarına kayıttılar. Mında onların soy akrabaları karşıladılar. Onların arasında bizim icadi birleşmemiz de bulundu. Hatırlatамыз, август айында 365 Кырым мусульманлары Мекке ве Мединеге ажылыкка yol алган эдилер. Ажылыкны бежермек үчүн Русия Федерациясынын мемориети, Кырым Жумхурият Акимиети, Кырым Вакыяр шаар мусульманлар диний идарасы дестек көстөрдүлөр. Мындан кайры Муслим тур оператору жардым этти. Бүгүн Акмечит шаарына соңки такым, яни 83 ажы кайтып келди. Hacılıkka barганlar için elbette ki anda kutsal yerlerde alganları maneviyatını, feyizini, saklamalarını ve gelecek ömürlerinde andaki öğrengen şeylerini, anda görgen şeylerini tatbik etmelerini tavsiye etem, niyaz etem. Allahu Teala yardımcı olsun onlara. Barmaganlarga da elbette ki bu kutsal yerlerge barıp o maneviyatın havasını, onun feyzini, onun böyle coşkusunu yaşamağa Allahu Teala nasip etsin. Çünkü Allahu Teala bunu boşuna İslam'ın 5. şartı etip yapmagan. Hakikaten büyük, yüce bir ibadettir. Bu sene acılar arasında korontalar, kadınlar ve kartlar çok. Onların arasında mukaddes yerlerge birinci kere barganlar da var. Beni 2 Rabbi'de Allah getirdi. Allah büyük. Elhamdülillah şükür. 80 yaşına geldiğinde bir daha nasip eyledi.
Cümle sizlere de nasip eylesin. Dünyalarımız tinç olsun bala. Memleketimiz tinçlik olsun. Cemi Muhammed ümmetinin dualarını kabul eylesin. Duygularımız pek acınaklı, pek bilmiyorum, sözlerden onlarını aytmak olamaz. Çünkü bu muhaddes yerler, bu peygamberin yerleri, Allah'ın evi ve herkes kim anda gelse Allah'ın misafiri sayıla. Onun için herkes getireyim, Allah nasip etsin inşallah. Yaradım Allah'ım. Şu 25 yıl küttük, hizmet oldu barıp gelmeye pek yaxşı hürmetli, pek yaxşı bardık geldik, kıynamayıp pek güzel oldu. Allah yaşlara sizlerge hizmet olsun barmağa. Anda olgan vaxtımızda bizlerine birlik bolup, dost, aka kardeş bolup yaşaganlarımızını hatırlayıp yürümek gerekmiz ve milletimizge de bunu targıbat etmek gerekmiz. Gelecekte bizim halkımız, milletimiz bolup yaşamakını herkesge anlatmak gerekmiz. Biz yaxşı barıp keldik, endi kısmet etsin kalgan yaşlarımızga sağ selamet yürgenlerge. Acılar Saudi Arabistan'da 21 gün devamında bulundular. Acılar Kırım ve Akıyar Müslümanlar Dini İdaresi'ne minnettarlık bildirdiler. Gulnara Karimova, Edem İsmailov, Millet için. Koktebelde Halkara ilmi amili Kırım 15-20 asırlar tarihinin menbaşınıslık ve tarihşınaslığı meseleler ve istihballer serlevalı konferensiya geçirildi. Tedbir Rusya Federasyasının buyuk akademik merkezlerinden Belarusya, Türkiye ve Ukrayna memleketlerinden 50'de ziyaden alimlerini birleştirdi. Anda onlar öz tecrübeleri ve işleri ile paylaşmağa geldiler. Kırım tarihçileri bir sıra bibliografiya Krımovedeniya adlı 26 tomluk ilmi kitaplarının toplamını takdim ettiler. Konferensiya çerçevesinde yaş studentleri ile ilmi usulü iş geçmekte. Халықара ilmi-ameli konferensiya devamında konferensiya işlerinin jayıntığı ve bibliografiya Krımovedeniya adlı 26 tomluk ilmi kitapların toplamının takdimnamesi olup geçti. İşlerinin hepsi Kırım Federal Üniversiteti'nin ülkeşinas ve Tarihi Vilayetşinas kafedrasının müdiri Andrey Nepomuchy tarafından teşkirili. Konferensiyada ilmi hadimler ve çeşit memleketlerden kelgen yaş alimler iştirak ettiler. Olar meraklı, beli olmagan Kırım Hanlığının tarihine ait olgan maruzalarının çıkışta bulundular. Казань и Казанский федеральный университет и Крымский федеральный университет налаживают тесные связи. В частности, вот как раз эта конференция, посвященная историографии сочетовения Крыма, позволяет нам углубить, расширить знания, исследования по такому очень важному, по истории, историографии, источниковедению такого важного очень региона, как Крым. Я представляю архив, Российский государственный архив древних актов. Это старейший архив России. В нем хранятся материалы, начиная с XI века, в том числе по истории практически всех народов России. И, естественно, и караимского народа Крыма. Поэтому я хочу на конференции рассказать о наших материалах архива древних актов, об истории крымских караимов. История это очень интересная, здесь много интересных деталей, масса неизведанных. В том числе я расскажу о новых, вновь найденных документах о караимах, начиная с конца XVIII века по середину XIX века. И еще я хотел бы добавить, что... Tedbir teşkilatçıları Rusya Gumanitar İlmi Fondu'nun hol tutuvu ile Vernadskiy adına Kırım Federal Üniversiteti'nin Vilayetşinaslık Tarihi kafedrası oldu. История Крыма, особенно история изучения Крыма, они полны больше трагического, чем лирического, к сожалению. С 1952 года таких крупных собраний ученых не было. Сегодня присутствуют 15 докторов наук из ведущих академических центров Российской Федерации. Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Казань и мы, Ростов-на-Дону. И мы надеемся, что собрание столь авторитетного научного содружества позволит нам как-то по-новому, более объективно осветить неизвестные страницы истории Крыма. Konferensiya sonu iştirakçılarının Kefe, Sudak ve Eski Kırım'da yerleşken medeni asabalık obyektlerinin ziyareti ile yekünlenecek. Dilara Şevketova, Millet için. Sağ rayonunda yarkaya koyu var, lakin anda yollar yok. 25 yıl devamında tamir işler asıl da alıp barılmay. Nasıl yerli sakinler bu mesken problema ile kureşeler bizim muhbirimiz Sabriye Halilayeva bile.
Куз келді. Весақ районның яркая кой сакинлері бу мевсімнің башлануыны яқшы дойдылар. Ерлі сакинлер калош вецелофан пакетлерінен kullanmaq мечбурлар. Майе Сулейманова мында учил эвелсі көчті. Ве елнен бақлы проблеманен яқшы таныш. Ну, вообще, магазинем башла, яна без вообще невозможно уже проходить. Ну, без тарафлар последней улицы, вообще, анда даже, трусой даже не засыпали. Ухадар ярамай, анда бацак чықамай. Бек ярамай yollarımız. Вот даже var бақсаңыз, нетсеңіз, мына даже бір машина қышта кіргенде, біздер епміз, қоншылар чықамыз и чықарамыз бұл машиналар. Вообще невозможно ни кірме, ничего. Бу кескін меселеге эм қарты, эм яшы раст келе. Койге не енгіл машина, не ағыр наклие, не әджіле ярдым келіп оламай. Оларның эпысы ел бозылуына шекейет етелер. Геройскай кой шурасының депутаты Рамазан Дерменже айтқанына көре, бу секіз соқақ яңы да 1990 елларын башында япылды. Бүгінгі күнге мында 240 инсан яшамақта. Рамазан Дерменженің айтқанына көре, адым-адым кой соқақлары тамерден кечежеклер. Мен башлағанымда бірінші башлаған едім газ меселесінен. Ну, газдың башына жалбардық, іште. Сон, мына йолларын тырсания сепкенде бірінші сефер септік абыны. Ундан сон авдет йолын септік. Ну, яваш-яваш әрекет етеміз, но ундан ғайыр башқа бір шет етамадық. Рустем Соломонов екінші группа сақаты сайылмақта. Ләкин бұна бақмадан соқақларының абадалыштыруына ердайым қол тұта. Оның айтқанына көре, йол тәмерішлеріне өз жебінден пара бермеге азыр олған инсанлар аз. Мынамда yapılan işlerimiz ne yaptık buna? Öz kuşumuzмен şimdi bir 7 koranda toplaşıp şağıl töktük. Ana kısmetse 3-4 gün sonra onu greder tegizleyecek. Belki de hükümet bize yardım etse, biz bu soğanı sonra çıkar edik. Ana yerkede bize balaban trassa. Uyaka уже çıkmağa paramız yetişmiyor bizden. Рамазан Дерменже айтқанына көре, бұл елінің соңына же ерлі акимиет векелері Ленина адлы меркези соқақны тамир етмеге планаштыралар. Келечек ел исе яны соқақларын вазиетіні де огренежеклер. Бізім телеканалымыз бұл мескен проблеманы өз незаретінде тұтажақ. Сабри Халиляева, Руслан Хохлов, Миллет үшін. Бүгін Русияда тәрбиежелерінің көну қайдатылы. Мектептен алдын тәрбиелеген инсанлардың ішіні көстермек үшін бізім телевизион тақымымыз Василек балалар бақшасына yol алды. Бұл оқу фидари Ахмеджит районының Мамут Султан қойынды ерліші. Василек балалар бақшасына 180 бала қатнай. Олар 6 тақымға бөлінделер. Олардан 2 тақым Букунешчик вемелевші Крым татар милли тақымларыдыр. Эрсаба иш бұл балалар бақшасында саат 8-ден башлана. Балалар тезден келіп, өз тәрбиежілеріні құжақлап, вақытны файданен кечірмеге шықалар. Балаларның келуіні сабырсызлықнен тәрбиежілер де беклейлер. Обычный день встречают их воспитатели у входа, встречают с улыбками, естественно. Узнает, беседу проводит, как ты провел день, как вчера произошло, что нового за это время случилось, что вот мы не виделись. Вот. Беседа проводится, наблюдение проводится. Тәрбиежінің эссас чизгісі бұл балаларға севгідір, деп қайдет емелевші тақымының тәрбиежісі Шерфе Акимова. О Василек балалар бақшасында 20 ел чалыша. Бұл вақыт девамында тәрбиежі әнді чоқ балаларыны тәрбиелеп, тәсіл берді. Ве оларының әрбірі яқын инсан оларақ қалды. Бұнен берабер Шерфе Акимова айта ки, іш девамында да қиынлықларға раст келмеді. Мен bu zenatını seçip aldım баларым sevgenim için. Балар bizim direkt dayım. Biz osturuyoruz баларымызı. Ne versek de öyle балар ösecek. Sevgi versek, bilgi versek, balaçıklar bir şey çok bilirler. Hem sevgiyle öserler. Kıyınlıklar olmadı. Ne için balaçıklar hepsi çapıp gelir bala bakçasına. Biz de sevginin onların karşılap alamız. Күнешчик Крым татар милли тақымының тәрбиежесі Севиля Зевединова бұл балалар бақшасында 2 ай чалыша. Ама бұна бақмадан сечілген зенатына пешман етмеді. Оның айтқанына көре тәрбиежі олмаға ода балалықтан арзу етеді. Балалар истидатлы ве тәрбиелі олса чалышмаға да яқшы олacak. Бұл işimni pek beğenем, хуvanам. Çünkü gerçekten de yaşlıktan balacıklar oğraşmağa pek seviyorum. Onun için
Бу арзумны керчеклештирмек үчүн тербиеде олаrak çalışmaga кырдым. Bizim күнүмүз пек güzel башлана. Балачыклар күлүп, шен олуп кубанычнен келелер бала бакчасыбызга. Авесликнен келелер, чүнки олар керчектен де бір-бірлеріні севелер, көрмеге истелер, досчанлар бір-біріне ярдым еліні дайма узаталар. Ишimiz pek meraklı başlanады. Балалар изде оз вақтларыны буюк файданен кечерелер. Мында олар окуйлар, йырлайлар, ойнайлар ве кырым татар тилине огренелер. Татарым, хорым, менің ватаным, өз тілім бар мая, өз тілім. Башқа тілге оны өлсем де күшмем, өз тілімні yoğutмеге yol бермем. Я люблю своих воспитателей. Стихи читают, нас танцевать учат, поделками делают. Бутун sevgisini ашлаган тербиежилер умут этелер ки, балалар келечекте кыйметли инсан олачаклар. Алиме Кайбулаева, Энвер Румшевич, Миллет үчүн. Кырымда фик онлайн адлы дини лейха ос ишini башлай. Бу лейха ислам динinin хайдаларını онлайн режимде огретежек. Онлайн семинар файдалы илим бөлігі тархатыжы лейха ве Кырым ве Ахяр мусульманлар дини идаресі тарафындан умурге кечірілі. Лейха ярдымы или фик боюнча дерслер онлайн режимде evden чықмайып, esas иштен окуштан айрылмайып огренілі. Шындыки вақытта чеші түрлі яштаки қадынлардан ибарет олған бірінші группа чалышып башлады. Ve бүгінге bu olğan malumatlarımız еді, xaberlerinin nevbеттeki çıkışını kaçırmanız, bizle olunuz görüşmek üzere. Sağlıqны қалыңыз.